Makul mu? Oşunu jasar. Teyze anıcı. Banan al bolboy atar, bul bolboy atar, tigil keçigi atar de oturup bağlı. Ağzını başlarlar size. Ben sizlerge akşanı уже bukvalden erten jassanız erten, bu suyu jassanız bu suyu öldürür. Akça var. Hemen komitet. Kırkı rayonu hemen başka kim? Rayonun adildi. Kim baş? Şah. Bakın Kambayev. Bunu katılıyorlar. Ben aytlarımı kodasım sen, ne unuttun? Больницаны жаңы салынышы боюнча акчаны бөлүү боюнча маселени. Срок исполнения kaçan mı oldu? Укпай калдым иши. Укпай калдым. Не кылып жүрөсүң ал жакта? Мен сага ойногону келдим бул жерге. Как нет? Телефонун чукулайт менен. Бер телефонуңду. Бер телефонуңду. Кара, бер деп атат телефонуңду. О телефон, ойнотуп ал. Экинчи телефон чукулап алган, мен жерде турган. Жүрөсүң бул жерге. Я что, за вас, я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикті алып алып тұрып, анан ертең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Лично уже отвечаю. Есть понял. Бардығын контрольді аласың. Акимдин иштегенин, районун иштегенин барын контроль аласың. Мақұл бу?